Ebi biriho nyumwabazyo obw'akakiiko k'ishengyero akakuru eby'enguuto kabire nikarambura kebembirwe Dan Chimosho barikurambura oruguuto rwa Masaka Kyotera Rakayi orutwire n'orugambo ho mw'ishengyero. Abashubuzi b'ebitokye ab'omu katare aka nibashobora okubiina ekizibu ky'omuhanda ahabw'okuba ebitokye biba byine omu bwingi konka okubisya omu katare n'ekizibu. Ekizibu kibiina saidi yitu isingiro yona n'emihanda. Emali yaffe eweddewo, amakubo malwadde, omusolo tuwa mungi naye ate sibasobola kuba nga batufaako. Bwe buzibu bwe tulinga bwe tusanga. Sophie Batenga omushubuzi w'ebitokye kandi ari kubitwara Kampala nagira ngu nibakora rwose omu muhanda ahu yashaba abebembezi okugira eki bakoraho. Bannange ekituufu kiri nti ekyenguudo kitunyiga ffe ng'abasuubuzi. Kati njagala mufune example y'oluguudo lunene olw'Erugaaga. Mu butuufu enkuba weetonnya tuba tulina kusula mu kkubo olwansonga luseerera tusula mu kkubo okukakkana tusuubudde emmere yaffe eyengeredde mu kkubo ekitegeeza ebaloosi. Jjukira tukolera mu zirooni. Bannange bammemba ba paaliyamenti batuyambe batwogerereko eri abakulu. Abavugi b'ebitokye nibashobora okuba kuteganisibwa omu kwiha ebitokye omu mwanya ogu mpaka omu butare aha bingi batungiire za butandu. Olubi ebinnya agenda n'apakira emmotoka emitwalo miliyoni 10 ayita waayita mu kkubo emmotoka negwa pembeni n'egemere n'emusaza. Enguudo ebinnya byafuuse ebinnya okusibako amatooke 7 galeeta wano ng'olinganga yetisa olumbe olw'ekizibu ky'oluguudo. So tubasaba muyambe tukolere oluguudo naffe tufunemu. Sebana Hussein orukyamani w'akatare nagira ngu ebitokye bikabiire biine ebbeeyi mpango konka ahabwa emmotoka kugyenda nizigwa ebitokye nibigyenda nibigwa mbwenu bafuna oruguuto nibaganyirwamu. Tuza kuba n'icyo kugisaba konka byone byakoze tumusimira yatweza akavugo k'igiti kakora sibine zonga yona tukumbaza. Ebitokye bikupakirwa kuruga isingiro ni byingi aho byarore ebiri kushohoza ebitokye buri izooba kandi n'obuyunire beneegezaho kurukoramu nibeetaaga oruguuto ruhami ahabw'okuba ebimotoka ni byingi ebiri kuba nibiraba omu muhanda ogu nk'oku tushaba omwe Mathias orumeya wa Rugaaga Town Council ari kushobora. Enguuto z'obyaro zoona zikafa itwenka Rugaaga Town Council oba oruguuto rwa district oba n'ezindi za Town Council harimu oruguuto ruruguramu. Enguuto nyingi twakatungaga funding kurwa mu gavumenti. Dan Chimosho orukurra akakiiko k'ebyenguuto ahumuriza abantu arikugira ngu nibaza kubateera iraka bareebe kyengu enguuto egi yakorwa. Eje enguuto neza kukorwa nyowe nikisaka kikaka ntushoma reports speaker n'omunywani waitu n'omutureba nawe buri izooba na deputy speaker n'owanyu waha wa Mutoma ntuza kutamu amaani mengi kurengwa enguuto egi yakorwa. Nathan Byanyuma oyo mw'ishengyero aha bwa Bukanga North yashaba abantu okukwatanisa na gavumenti baba bapemere bikirizane kyoro by'okukora oruguuto oru mangu. Ubara abarese sinzi bara ababaze bambarese byo kumusasura ibintu bye oruguuto rwaza kwata ayikiriza na gavumenti abo gavumenti nombazo w'ebintu bya gavumenti batakatugumisiza oruguuto rukacendera. Olivia Kamsimwe aba Tayari West agenshonga omuri Isingiro.